Ngumbau Situ. Musiaisia nina ukethiana na uthocha nthini wa kilungu cha Ngumbau Situ otondo isita kithia kilungu kiku kia kila wakeli na indi no andu onthe methi wana mwendo na mavikia na kuvindua mathayu uma asiaisia maitu na methiwa na kindu musiaisia utona kuya kula maina mikavikia kuvindua mathayu mo tumaita nthini wa kilungu cha Ngumbau Situ mavya mauwika na mavya nikire tukavikia kwigwa ukiwawo na ukethwa wa vata nthini wa mathayu makwe musiaisia na indi na uthocha tukavikia kutambania mwe ndikuya no tukwate nthini wa Facebook ta Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV /FM official utumani mukuvino utumia kwa namba ile 395 na kwa mutaisia wa kilungu Veronica Siombwano bati ndini wa YouTube ta Veronica Willy ndio locha tukavikie kutambania mwe ute matumaku no kavikie kuvingwa kileko chaku ukasome kindu muthenani wa omonde Kenya ntika lipo nthini wa kilungu cha Ngumbau Situ. Asante. Awa matukazu Maseo. Tinyaka mingi nye no peo tumiaka watu matuko lakini mwe itimoseo mabinda onde. Amen. Yes. Na ndi ngona wende enesa. Thank you. Aitina miaka Australia na I think ilikuwa 2014 ama 2015 ila mukamba wa anyway ila mwingo yonde lakini ngona na kuendene sawa kwa timu mkono hapo na usitingai yeah na ndo gede musiaise ni mutapia wita wata na umete ukamba wiba yeah kwa masitwa alama kibande nita wa Robert Kilo asuta ni anakukondo kwa hasa lakini Kilo ni jokido na vya kwani umete basa ndiwe tani na my late dad that is may he rest in peace but my mom umete vamita bone vandu veta wa Machakos na ekala mekalanga liko sita wa Kilimambogo vandu veta wa Kikoyone kana Siombone na kuliko ni taushago na nyeni kala watala ni mwikali watala na kini kwa mtani ando maimbi seta Robert ando maimbi seta DJ Kenyan. In fact we are Robert na yigo monde yeah DJ Kenyan ni gospel DJ ni dhandi kama unduma kubula nyambati siaki Kristo professional ya kwa but ni journalist na nzaumete maunduma media but muno ni dhani ngalikoni ya wadhi piko kinengo ki na DJ Kenya o yutu inene ya nika wadhi na Sweet Talk bado nina mawea mako ninye ona wa kampuni wito wa The Merchant na ula tweet nene ya mono but ni grateful nondo or you as we talk twinene ya mondo Ngumbau at least tayuma maisha ni atu ekala kwe na muo wawe ya na ningu kwa tianga yande vya mwakondo the line on either niandikete amuika mbewa miongo 5 but as for now ni around 15 neno tanena ndu 15 alama uko mandhini wa kampuni wako na nenge ketha tinga indie na nepikete pa amen na nenge kingi na sie ni kibeti ni the wasiana ile na ya kibne dwani ta ukamba wa Makowene andu beta wa wote wale kaumoni kibeti chako cha somea abandu bange be school ngiwe kasitwa ketha ke fani ndi weta mangale ko swimef kanenge tidiaba na ndi ni si thayu withia wana cialo na thayu withia wana iema na itulumo na kiu nicho kieta moyo wa thayu tondo andu macia nthini wa mutwano utena mathina ndwi thayu moyo na ndi thayu utena ciema ukona wali sanga yaka utethia ukatheya sengu ketha kwita mbarare usuni we moyo wa thayu no kethia life tibori nisi ndini wa thayu waku kwa maundu makitikie ba miaka ina gwitina na ngaini musio nundu maya kumina ngaini wa unengi oko sene je kutumitevo muthenani wa omonde nito no share na musesia ukiwa waku tukavikia kunenga mundu ibandu wikwatyo tukavikia kunenga musesia yitu
tukani akabikia kumona kana maundu nimekikie na maundu mekika ndo stelema kana na kukasie kana yumye thayo ni waile mundu ni waile kosa itambia na thayo kasonga nambe na chikitumite bati umundi no shona kwelese musese aukewa waku usete kamera no kindu chambe ni kana ikwacha kana mundu ondonze ise ni kana maisha tu ikala mama tukwa mtu kana aume tusiitwe maume mama tukwa ona ando akani matoto la mutemu nono masia kana ainge maitoto emisonzulu na ilapo kwitha we mundu ume ni watelile nota you know tujale to kwiki waskat majority ona yumi kutona mwato wenye mosie na nenge gangu tano mundu ume tikwikia mubuto nondo yutakwa ne kulilikana myaka yegwitina yabetokiye nondu wa wesela wambe yakonga mata mundu ume wambe yakomana na mundu maishani na ebinda yuli na osiana komana na mundu twenda na twekala na ndene wa okwikala ne pokabethe wabena mwana na neki nondu wa mawe ko alamethia wa makawaida nondu esi mundu ume ekakutabia ti kwa thoku lakini mundu ume ni kasamu na kasamu katevo na kasa mukatebo ukwati waku te umutu weku banine ni withia wina mundu alote utatona kutimiza ta mundu ume na we mundu ume niwe witha we chongo cha musiusu na kindu kingi kilalesi kana ibinda yu mundu ala mekikie nyokia wethia nundu wa mubuko wako kwitha we mutheu no na mundu ala mebo maimbe wako kwitha ndamaton latonana namo nyene nale mundu la taina kenitwa anie meta na twa ana meta na tiwa mwane na mnyekenda na nyena ungamata mundu ume na yu mwana munene ni we engineer wo kwata na sisindu iwo na gusio ndewo na ila uko kasi yako kubia nesa niwe engineer ni hosu nyaka umundu kakanya ni weso nanga yiwese mwana wako ni mutu wa China ndu inisi kindu kilango na ila gandi tutiando na icho kitu mwana ningo tungia ngaimo bea kana system yitu ya masomo ya bendukie we mundu icho ona ama disianza siende ye kutuliko nondo kana ke kadini ketha wona ke na talent ya mubila katwa wake wanzani katu ikithyo Messi na katu ikithyo Ronaldo kange konekana engineer ukaona ama ineo yu mundu nina mbesa nyona indio trust ba vitu ya Kenya tiku mabutia lakini nivyo manda mochena kwa kambaki and my dream house na nengi mwana wako na yanitethewe ni my mom na yanitethewe ni my two brothers mwana ni munene na yuto weta a grade 4 a grade 5 na kila chethi woni kana ebinda ile ito nililika ebinda yu mwana su atiwe vandu kawosh ne kawosh anatwa kakale KL na maisha maimomo pyo na kayo na kombwa ngani ngamande katunga na lomonde kawosh wesa kwithia mundu la tatinda na cia imwe ni wetha ni siwa tatu kama besti ni awese mundu ndine nanza na ila wa manini na modhwe kuna wese tinonge andwa ombenesa imetha madena maingi nundu nene siethia kwesela momo wetina pai andwa menda ni tina wa mongo wako na nundu jamaa my best friend I know weso konzinda ni ndiye matwa isia ke matwa isia na nengi maya ona dama ya bikabasa nyene na ninatilile ninatilile ngalikone suna no samwana wakona naye na ndine na muno ndo aswe mundu mabe tukiena ni bana ndibwa ne pata na story na bikabu ninokiena kwata mundu ngi actually nesilite mundu manene no lebinda zuzengo lilikana kana kaila katiwe na ina wito muno nikana kanini takonga ndina pesa sia ku mayama support ya mwana kuandika mwitu ambo neno mbako meba nebina omundu lo dabingi wa numba maisha ni make atonganga ima ni mudhi anakanenda wizo na numba abandu amabati ukwata seta wa koloboi wewe museo nundu ebinda zuzune nonie tinaonie kelingi isi cha maisha lakini nye kindu kila ndonge anga imobiani ati ona maundu ala nyenesi la maundu maingi mono ebinda lundo ikwacha na tesa na meka maundu motande pia hooking mbedi na njai seka na ono munde na kichote ka professional hawker
ni kumondo mausululia ku nyene sikilata na chucho nisa nundo umundi uko kwakwa ngati ko mundi ni parent ya 1500 ni kumondo makusula ona ando amaisulula kuko na maita ibule wake bule mbao wanzo wake ando asimo metha mbesa na ndo mayaisoma na umo wala makuthabwa pyo na ngotaki kindu kimwe ebinda yine kulikana kukwatwa na mbeto kwatwa no tacheki siranjo na mbio kwatwa ni kanzo town lana kwati kwa kanzo namba ikwandene na beno sindu syakwa sindu zina beno sindu sya almost ngili 30 imbesa zaisi ya ukoba ndisio kanisia no kana vya na mbio chotwa kuchotwa kuma kuchotwa weekend usu madam nake asepa aisepa ona 90 ninye na ikolokoloni na inambia ikwande neno ndo akwatito muthenya wa katano yu lazima nete Monday kana nunyengilie 10 landa inasio yumbe zile yuba kilingizi no nakala ungevu wambe ye musikale wa anda byambia nenge bezile we nasini go hata nene amonene we ume kunena nake kumbe wene wanake anicheza na monenga ngilile ina na inasio ndikolwa nayo mugamba wito ambonania nekwe kolokoloni na inachotwa mumba kibeti jizuna joy walsepa lakini usiola wa ibono ndunya na ndene kakale kaka ina my brother na muntu ola okiatia mwana galende iwa inya ndemwe kawo shinya kakale kugana my brother okiakomya mwana na diusu inga wala na nengawe na simu ya kwa la whether ndio communication ina benwa wia ine kwandini mande yesu ndito wako tine ingale ya silikali yana angekianzi yani yana angekianzi yani ando alama ina makosa alama ina mauito meke wangali ningela usoyenya natiwa jamaa wewe ziambia wewe shida yako ni nini na mimi nilishikwa na Kanjo town na sikuweza kutoa ile pesa walikuwa wanataka. Sasa mimi hata mkinipeleka huko mimi sina mbele wala nyuma mimi niko tu simu yangu na simu wakati kwa yeye karaula na akili na umisembesa undi mulenga mbesa ambao sasa simu yake yangu zuri unaona ni watu wa wewe kana wewe ila natabise jamaa wengi wa ambe hiyo na kwata nziodi nani ngama anele ambia nidi mambicha balame umbicha kaila ambio nota baima askali amedha mema meke yangu asia civili nota wambonio no na ambio lekwa ila na nje kitwe mbingu ila na lekilwe onandina yato na ndiye mekala ndo kabila na yana singa ine yambaka sasiana ekala mboke la inga ise mu kebetina kana manchao maili yata wanozigo okianzisha yambia mwana ile na mandiene muzikali ndo ne ka over kainena nyana mana ule muzikali na mana ide singa ida mukule yu mkubwa wendo ngwate yu ndo ngwate inalekwa ona yu ndo ngwate nginyana lekwa diwo ni witenza bebe Friday yesu ndo ile pilika pika uzo town kwitha no weekend na kwetukana kwambia Friday ndo ndo metha kupati nini natesa ya tusia nini soba se ya tusia itenge ibinda yune kwati ne digona mbia ndo uno mundio ona ngota idino nyene tumana katuma ngina keta we na kitenge na ile kutumia kila kindu ngina kiatu na ebinda yuko naambia na yuko nakwambia neko jaribu yuko ngangana neno saloni neki au yani ninapenda container stress container kalande na yani yule kalile naambia peka la bubundo muzikali usu aweke tangu asiara yango konenya hebu hata na kilo 90 na yuno tanati ala kilo 30 yani kwa ndatike mwe ne wa lose kilo big pio ne na boda nengene sie kana ne ngode sa uliki kana yuko the no la ilane sio tulia yani ando mayaminia lakini nekalile tamithenena ndathi short call ndathi kuitedia utedio munini yani kichongo kibulanete ugebulete yani na na depression pole na ende ambao woba utamba kwato tandithiani tusioka uende na ukiwa waku mudi simu sese mundu ndo kwate au kwacha ba etha nukuiwa utono onengana either ni social platforms yaku etha namba ya simu anything usite kamera eno ulo kwenda ngwate nita na wamande kwa social media platforms sio then itawa DJ Kenyan wana wandika D na J wiki kalaka kamusa tika mketa wata underscore ka underscore no yandika Kenyan na wangele N Kenyan
lakini wana swite wete no wandikelea DEEJAY Kenyan lakini pia no ngwati namba yako ya simu ni noti monza imwe itano nana ile itatu ile imwe noti monza imwe itano inana ile itatu ile imwe. Asante. Musiaise gatukwate utandithia nituciokerio mituki. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ.